Kajingyat Procession de Riewngeit Kabalang Katholik Haying Maniba Cathedral Parish Lai Umkra Haka Pratarek Unaywing Kalalong Ru Kumshibanta na Kajingya Kando lang Bashisien Chisnem Kumshiyeng Chisem Ha Ukres Kalalong Ru Kaba Ipo Ipeng da Kajingwan Banyashim Banta de Kibabon Berlin Riewngeit Ban Pendap Bat Penchlei Yaki Surok Bat Kumjuru Ya Kajaka Jang Kayeng Maniba Kani Kajingyat Procession Kapan Iru Ya Kajingyalong Kawe Kajing Iin Hapo Kabalang Katholik Kabala Sakhi Lengba Kajingra Ya Ka Eucharist Ha Kishnong Bat Kilinti Baya Lengba Ban Paisendan Ha Calvary Jang Kayeng Maniba Kani Kajingle Buram Ya Ka Eucharist Kelas Dang Nado Kupor Mestem Dakamas Bakhoj Bat Kabala Punbut Pan Da Kajingyat Le Buram Lengba Kajing Duai Kajing Drai Ya Eucharist Ha Kadur Jang Ka Eucharist Bakhoj Hagani kasngi na kalyang ulingdo san kabalang ubapayru ya kajawai diocese Reverend Archbishop Thomas Menam Parampel ulakurku ya Riewngeit lengba ka Sacrament Bakhoy harangkat ka jingedon lang u Archbishop ka Shillong Archdiocese Reverend Dominic Chala kilingdo soblay rangkat ki Riewniam bat ki pai Riewngeit Nakakot yung kadok kadlambo kaba arko kundan.
So, apni gigit, yung mana-mana yung